Oke, selamat mancing. Ya, kami berdua nih bareng Ian Kasela di mancing di spot Ujung Karang di bulan puasa 17. Ya, mudah-mudahan strike. Berapa targetnya apa, Bang? Bang Ian. Target dapat dulu lama, Bang. Hah? Targetnya dapat dulu. Ya, strike ya. Dua. Enggak, dangkal. Segede-gede. Strike. Ya. Asik nih. Santai. Nikmatilah sama. Alhamdulillah. Sini Sopo. Oke guys, cukup sekian ya ini hasilnya ya. Dan salam asik mancing.